ithi kubeka ukuthi mina noNtwana siliswa yini ke. uNtwana fili mina bekwi out yami leya. Ya bekwi out yami leya. And ukhisha bithi ngizokutshela. uNtwana makablomena ama out wakhe. Uringa ngami kabi. Thayi leya. uNtwana uyathanda ukuzibiza ngecheese boy ePantsula lapho ungcolile. Yabo ngikhuluma kabi ebanganini bakhe. Kanti la ebanganini bakhe khona ozomgwaza ngomese backstabber. Yabo ihlangana nami leya ngiphuma ePick n Pay. Yabo mangiphuma ePick n Pay leya ime eline ne ATM ithi ePantsu ngicela uzokale yi. Ngitha awuthi yamzokala wena. Ayona yazokala mayifika kimi leyana itha emfethu crane ngidangi mnandi idamina njami ngiyakufrustana ngigcwele vele. Ngitha njami ngiyacavuda nami ngikuphethe. Itha mina bese ngisholo ukuthi like kunento engifuna ukutshela yona. Obviously khotmana ama secret ayawasinda abantu. Ya secret mawufi like mawutshela umuntu ufila ngathi uyawehlisa umthwalo yabo. Ya leya ithi kimi isho mfethu TK mfethu. Ithi yena lo TK khambani mina ngiyasho ukuthi uzothi uNtwana obhodi. Athi hayi umfethu ukhuluma ngawe kabi masibhema mahabi. Ngithi hayi ndoda uthini uNtwana and then akhona like bengathukanga lokho mara ngibonile udayi le ndaba le serious. Dawuthi TK angaringa ngami kayi. Ithi le yawu TK wena uzenza icheese boy ePantsula ini ukhuluma kabi masibhema mahabi. Ngithi hayi awuthi yami maye wena mabakhuluma ngami kabi wena buthini wena. Ithi hayi mina bengiloku ngirecorda ngithi ngizokutshela. Ngidaya enhlek wena ulisa abantu wena ukukho lahlele level. Yabona ngiphume kuyo leyana ngikwatela nokuthi ngitshela ukuthi la ikhuluma ngami. Mangifika Khotman ngimdala mangaka angeke okay uNtwana ngiyambona ema video nakhe uthi Pantsu ngakuyenzela umravazo. Ngimdala ngaka ngigcoka amatikisi Khotman. Angeke abantu bathi hlanganani nishaya nini miyabona le beef mina ngiyibekela kuye. If yena ungifuna ngezandla makangitshele. If akangifuni ngezandla ungifuna ngevideo mina ngi-open kuyo yonke into. Uyangithola? Hayi mina ngi-open kuyo yonke into. Manje uNtwana ngimlanda va efonini. Yabo ngiyamtexta eTK 2 tick ngishanga phone. Ngathi bekafila vele ukuthi bamtshelile uPantsu. Hayi ngimlanda kubo mangifika bathi hayi uNtwana uthuthile. Yabo Thuthile bathi uthuthile. Bekahlala ethembisa emcanza. Bathi uthuthele khona la emcanza mara ngicava ukuthi kweliphi ikasi. Maya ngizohantsana naye yabona. Cabanga iplug lami ngimlanda ikasi lakhe yena. Ya